chụp bố chế thì khoa yo lệ xe thu qua số trái đôi lệ mò mimi nè cô bố ấy bữa thì mà qua linear equation qua oli thì mà ấy bữa số trái đôi ngào ông bữa ni mimi sunda đôi mà nè equation having the variable on both side oli bê ngào mò nè bê ngào bê ni variable thì mà xí lệ khoa đó nắp mà ngô xí x y z ngani a b c d o thì mà ni lệ thì chưa cái gì lệ khu cái thì chưa cái gì đó này oli gì đó mà tên number mà tên analysis equation thì mà analysis solve ye be thế semua ngawang ông bữa ni tôi khoa equation having the variable on both side qua oli gia ngawang ông bữa ni question như vậy example thì mà qua oli số đó ngawang example như mà thì mà tên oli số đó ngawang ông bữa ni như vậy thì mà qua oli you đối dân đối lệ mua như vậy thì mà qua ni tôi khoa cái nào lệ thì bắt như question qua bé đó mà you thì bé đó mà ni variable mà x mà lệ cái thì chưa cái gì ngà lệ khu thì chưa cái x mà cho ta này analysis solve ye be bên đó mà bữa đó này thì mà thế you solve ye ta này ali cái ngà bên đó này số ta này 3x mà ali thì bu has lệ question ali bu ha guli thì bu lệ mà họ ta này thì pa này 3x mà này bu la ta này 2x mà này lệ thì chưa ali là lệ thì chưa plus cho ta thì chưa cái ta này minus oli kai la nga ho tani ukai tani 2x is equal to 18 kai wa te pa ni to ko ni 3x to ko 2x jong pu to ni on mo te ne oli yu sia ho na nai wa be no pu to ni ani la wa be ni 1x buleng le 1x is equal to 18 1x yani x be be 1x mani 1x or x mani ti sha oli kai nga तो x में कितने नहीं आता मत थी जो इस गाँव आवे तो मों पे तो नहीं x का वैल्यू में नहीं x में तो नहीं दो आवे तो नहीं 18 ओल का लबंगा तो नहीं x में तो 18 के तो को 18 में किसे यूनी into ये तो को into ये से तिमा तिसे ही माता होता तो नहीं जगह इंचन जगह जगह ओली दो लंगा मों पे तो ये वो तिमा तो नहीं ओली का वो जे तिमा वो नहीं तो को x by 2 minus 1 by 5 is equal to x minus 8 by x by 3 plus 1 by 4 only ngawa te mo ko ni variable man ti choge legu ti choge ti ma jo la ku ti choge variable to ko ti ma jo nga mo o dai ni ti ma ni equation gu ti ma oli ka yong pu do ni ti ma te ni you solution ko gi tha ni al gi nga be da ni ye wo ti ma ni ti ko ai ju kho jo do na ba ti ma de ni denominator be do ngawa denominator nga ma pu do ne ma de ni LCM होया ले LCM lowest common multiple बेदवा LCM माते नी of 2 5 3 4 तीसाश माते नी LCM होता नी आनी दो लंगा बेदनी 2 1 2 5 माते 2 को जो 5 मा दो लंग पुदुनी हमारे जाओ यो 6 2 2 4 आता नी 2 माते गिस लेंगले 2 1 2 3 में जाओ जो 6 मोमो के जाओ जो 6 आता नहीं 3 5 में यो ले 3 1 3 and 5 में और के LCM मानी अकॉर्डिंग LCM मानी तो लवा बेटनी 2 into 2 into 3 into 5 is equal to 2 to the 4 4 into 3 the 12 12 into 5 the 60 LCM मानी थीमा LCM को तनी चुट्स ओले दुलावा चुट्स दुला तनी युते थी ममा क्वेश्चन मा बु तो x divided by 2 minus 1 by 5 is equal to x by 3 plus 1 by 4 ngoma bu to tani 60 थी मो को जो अली फुनंगा बिने LCM 60 दुलों पु दुनी थी मोते नि चिंजा को मल्टीप्लाई इफ ले चिंजा को मल्टीप्लाई इफ बिने 60 x by 2 minus 1 by 5 is equal to 60 x by 3 plus 1 by 4 और नि को चैनल दु मनी चुंजा को चुट्स मनी चुंजा को मल्टीप्लाई इनटू ये nga अदा नि चुट्स थि मो नि थि मो ते ग 1 by 5 माते ग nga वा अदा थि चुट्स थि मो नि
1 by 3 mate gunga 1 by 4 mate gunga wo po to ti mate bu ti cha bu chue da ni 60 into x by 2 minus 60 into 1 by 5 is equal to ti mate bu chus le mo 60 x by 3 plus 60 1 by 4 ada ni ti mate bu ti cha ko bo so da ni kai wa be ni ti ko into jo po do ni ti mo se ho da ni 2 money 3 is 6 2 0 is 0 on po do ni ti kwa ni 0 3 into x or 30 into x 30x jo wa minus 3 money 5 money ani ko si da ni 60 do la nga be ni 5 money 5 1s are 5 remainder 1 10 5 2 12 are 60 kaya tha ni minus 12 by wa is equal to ti mo te 3 2 is 6 20x do la wa de ko ni x ko jom po do plus ti mo te you te si ho da ni 4 1s are 4 remainder 2 5 kaya tha ni 15 kaya tha ni 60 mo de si wa da ni ani 0 15 ada te kwata do ni ite chanai wa ada te pare ka na nga bi ni x ma ti chogi jo lega ti chogi jo da ti ma ti chogi na ka yanga 30x minus 20x is equal to 15 ma ti cho ada minus 12 ti mo ko chole ku ti chogi da ni plus 12 ol gi yanga o pu do ti mo de 30x 20x ma de ni yu sia ho na ka yo minus jo pu do ni yu sia ho da nya ni du wa da ni 10x is equal to thin mota tani 27 om pu ni x ti mo ti ge tani 27 by to ko ni into jo pu ti cho ge tani divide ko gi wa om pu ni x ka value ma ni 27 by 10 only do wa om pu ni nyemi yu su ka do ma ni chunja kwa variable ni ma chunja gwa jo da li solve ita ina ta do ma te su mo yu su wa wa le ni le she ko bo su sai do yi le be do mo a ke sha mo thank you